Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teseryetay o itaalawas ang napauluhan. Ulila, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasanuwag itan, nanang. Ubing pailaan, idinaksidente ni tatang. Ita, da kayo man ang tinapukaw itibiyag ko. Agmay-may sa akong itibiyag. Sa payo madanin ti panagturpos ko iti senyoray. Awan kayo mat. Ama kay matang iti dayta a panagturpos ko. Umuna kami, agawid ka batan taawanan ti tao dito Campo Santo. Una na. Umuna kayon. Sumaruno akin ton madamdama. Umayan ti tudo, no di ka pa'y agawid, mabasa ka. Sige, mapan kamin. Sigurado. Awan pagbayad ko iti abang. Iti kwan papagigyanan mi iti boarding house danana Aurora. Kasanuag paitan. Mami, makabayad pa'y nga ta ni Renz iti abang ti kwartuda? Katawan mo tan ni nanang na alabandera? Nabayadan danday ti abulan. No saan na makabayad, di pa panawon ta, tay paabang tay ti sabali. Rumbang laang. Alangan na libre ti kwarto apagyanan na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kat madama pa'y mat nga agad-adal. Kasaritak to ni Renz, ibagak amapan iti kabagyan na, no ada kabagyan na ditoy. Kunada mat ana isarong da kano lang dito igid ti syudad. Taga Visayas da kano, mami. Sa bagay, day tamot tinadamag ko. Imay dagiti dadakkel na idi dito'y syudad. Dito'y daan nagkita, hindi ko nagasawa dan. Kaawatan nga rod. Nga awan ti kabagyan da dito'y, mami. Dito'y basit at drawer ti pangikabkabilan day dinanang iti walit na. Kitaan. Tatno adda kwartang ausarak. Aginggang agturposak iti senior high. Ha? Addamat basit dito yung ornong ni nanang. Inutak da ito eh. Aging gaajak makaturpos. Ay, nagmalasak mo't ngaminan. Apay anasapa ak anaulila. Diyos ko, di nak ko mabaybayan. Tarabayin nak ko akanayon. Races, nga madda ka dito eh. Apaya di ka mapan gumatang iti kanam. Nagkutong ka ni. Di ka kadimang mangan. Saan nak amabisin? Panawan nak lang dito eh. Oh, apaya kita ni Nancy magbag nang agturong dito kantin. Napintas ni Nancy. Saan ka di? Uray na pintas. Tapulos asaan ka may bagay kan kuana. At damabalinday ti biyag. Ininto ta pobre ka. Mas pobre ka pa yung marabutit. Amok day ta. Iswakit kita lang ti kinapintas na. Uray korsunadak. Amok mo't lang sa anak ama ikari. Iso asaan kan nga gambisyon. Siyak lang ti may kari kini Nancy. Ha? Korsunadam ka din ni Nancy? Saan lang nga korsunada? Inaram ko pa ikit din na. Kat masigurado kasong batan nakto. Apay ana kami suon ka? Anya ti parikot mo? Masurunak iti dayjay nga ulila. Ni ka di Renz, titakda kamatam. Nasingpat matdayjay a tao. Sa damat itsura na. Ngam pirmi mat ariegat na iti panagbiag. Jack manam mo. No pangalalaan na iti gatgatang na iti kanan na.
No saan nakagkamali? E di balayo, ti pag-abangan na. Saan ka di? When? Agasam? Nagturod kit din anang ibagakan ni Edward. Akursunada na ka, no? Awan madakas na. Gusto lang matkan ka. Di nagamdan nga agaram kanyak. Tapag sasawag. Apay ko mapagsasawam. Basol na ka di, no ang gusto kan ka. Saan amay kari kanyak? Tikas lamarabutit, ti kinapanglaw na. Uy, saan ka nga agsao iti kasta, gayam. Narigat ti agsasao. Tadi mo amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda ayamat na sayat ang masakbayan para ka ni Renz? Ha? Awan lat amo kon. At damanan ni Renz ijay classroom tayo. Pimpiman ti tsura na ijay. No kasano nga tatibiyag na aday ta tao? Awanan ti inakan amana. No awan pagbayad na iti abang na, papanawan min iti balay. Di yu pa'y lang amin papanawan. Takitaan tayo no anya ti aramiden na. Ang mga no kasla lawa-lawa, nga agarahamid iti kasla sapot a balay na. Nakabayad ka no pa'y mat, kuna ni mami. Sana mabalin a papanawan. Tano agkamang iti otoridad kat madaksan ni mami. Sa bagay, aging gat ka ano a makabayad. Awan mo trabaho na. Day tati saan ko nga amo. Ngam no ibaga na pa'y laakursunada na. Pagsasawak. Sungbatan na kaminan. Tapno agsardengan ang mga ibagbaga a kursunada na ka. Anya aya, ti kayat mo nga isungbat ko ken ka. Uwan, kunamon na tamayat kan. Nancy, apaya ka na yun na ka nga itulod na dyan lalaki. Dakas ka din no umay nakitulod, mami. Kaadalat mat. Di mo ka di amo. Ako nada at ikuyog-kuyog kat pakaalaan iti sikog. Ti kibin-kibin kat pakaalaan iti ubing. Kasano ko mga agsikog tagkuyog laan? Kan maadaan iti ubing tagkibin. Hindi nakman sumba-sumbata na kasta. Amagan lumatodingan kay ti saom. Awan day ta, mami. Amok tar aramida. Para makita. Ngam no madadaal ti panagadal mo. Di nakpabpabasulan. Apay ko mamadadal ti panagadal ko. Binigatak mat. Inaldawak mat ang mapanidya pagadalan. Nasaya at no kasta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Danga. Apay ko mga pabawya. Nagragsak kaming tupay ka ni Edward. Da kayo maggayaman ka ni Edward. Agin inayat kami ka ni Edward. Ay na, naisang sangayan tiragsak ko no kadwak ni Edward. At dapat siya aglangan kayo. Taing kayo agpasyar. Ag-date kami mata. Among to tiragsak amariknam inton si kamot ti adda ka ayan-ayat na. Ikagumaak pa'y tagturpos. No adalaki ti pagadal ko. Ay, amom, napukawan akmutan iti ganas nga agadal. Napatpatag ka din ni Edward? Ngam ti panagadal mo? Kwa. Nagrigat mat ngamin dagiti homeworks. Makapasadot. Renz, makita ka na isang sangayan ti kinaliday mo. Adda ka di parikot? Ha? Adda ka matkayam dita? Nakita ka nakapanimid ako mitkita iti adayo. Inasiggan ka. Ngam, di mo pa'y natlaw. Sinong batan ka din ni Nancy ni Edward? Day ta ka diti makagapon no apay analiday ka? Saan matkit di? Maikawaak namin. Pampanunutak dagiti dadakkel ko. Awan pa'y mangkuyog kanyak. Inton madanon ti graduation tayo. Awan ka di kabagyam ditoy? Awan mo tinaibagbaga dagiti dadakkel ko. Sakbay api musay da. Tila ang imbagada. Kat taga Visayas da.
Ijay ti ayan dagiti kabagyanda. Napan ka din, ijay? Saan pa'y? Umanayon ti makabulan apawayway adi ka nakabayad iti abang mo, Renz. Nana, awan pa'y mo ti pagbayad ko. Saan ko na parikot dayta? Daytoy laang boarding house ko ti pagtataudan ti kwartak. Ipaabang ko iti sabali ti kwarto nga ayan mo. Nana, kasano nga rudan dagiti gamit ko? Di impakim no di mo kayat nga iburandis ko ijarwar. Ha? Ay, sige nga rod, Nana. Taagim pakiak. Imbaga kun ken ka idi pa'y napanabulan. Ano awan pagbayad mo, umakar kan. Apay adi ka pala nagimpake. Nana, awan pa'y ngamin nasarakak apagakarak. Intulak ko man, numalpas ti graduation ko, numabalin. Naala kun ti bayad ti umay sumublat di ti kwartom. Ladingitak. Ha? Ay, Nana, numabalin. Ibatik pa'y nga rod ti daddo maagamit ko. O sige, ipan mo ijay bodega di ta sirok ti balay. Imbag no awan timang papanaw kanyak dito'y waiting shed. Diyos ko, si kalaang ti kamang ko. Di na ko mabaybayan. Sapay agtudon. Adda sumungad a jeep. Aglugan aklatan agturong ije sentro. Makamuditan. Lumugan akon. Tasidag mati sentro ditoy. Barang adda mabalin ko apag linungan. Kadag iti igid ti pasdak iti asdag ti parke. Mabalinan dito'y igid ti pasdak kapag linungak. Mabalin ka diti makilinong ditoy. Awan namin payong ko. Nagpintasan na babae. Oh, apay adi kag tagari. Mabalin ka diti makilinong kunak. Ha? Mabalin latamis. Saan ko mat ako kwa daytoy igid ti pasdak? Nakilinong aklaan. Agbiyahe ka kadi, tanagdakkel tabag mo. Ha? Saan, miss? Ay, ungayam. Siyak ni Renz. Sika? Siyakmat ni Eva. Imbag tadi mo imbagasi ka ni Adan. Ha? May mayat pa'y kuma, no siyak ni Adan. Tauray iti sirok lang ti kayo ti pagtaangak, kat mabalinan. Mang puro sakto mo't iti prutas nga ipakan ko kan ka. Ha? Ay, mabalinsan. Kimapsutan ti tudo. Sige mapanakon. Bye-bye. Bye-bye, Eva. Ha? Tilakay, naipagalis. Kaasimat, inaktulungan. Ay, Lolo, kumpat kayo iti imak. Intayo pa'y aglinong iti igit ti pasdak ang naglinungak. Agyaman na kapok. Medyo nakapsot nga minan ti panagkitag. At dan sa nabadagak, iso anay galisak. Pagluganon nyo kadi, tay palugan kayo, tapno makaawit kayo, Lolo. Asidag dito iti balay ko, Barok. Mapayagak lang ang magna. No kayat yo, kibinan kayo langan, aging kay balayo. Ay alaman nga ro dapok. Nasakit nga mindag iti tumang ko. Kimaruman iti rayumak. Sige nga rod, Lolo, kadwaan kayo. Angan at tamot dakil abag mo. Nalagan laang daytoy, Lolo. Badok laang dagitoy. Ala, sumalabay kayo iti abagak, tatulungan kayo amag na. Itaman pa'y nga awan ni Renz. Pimanawan iti boarding house mi, ma'am. Saan nga mi na makabayad iti abang na? Napanan na nga rudan. Ay, kaasimat, kat dandani kayo pa yan agturpos. Bayan yun, dayjay, ma'am. Gabat lang, dayjay. Ay, nasaan ko maakas na? Saan arumbang nga iruruman tinakakaasi? Kat, libre kit din ti panagyan na ijabalay mi, ma'am? Ay, madanag anak na saanin nga umay. Sayang,
Sapay nasaririt nga ubing. Uray na saririt, ma'am. Tasaan matlang ang makaadal. Tawan mang paadal kan kuana. Ay, sayang ti panagturpos na no saan nga agsubli ditoy. Agsarita taman itinalapat si Kanansi. Manmadlaw ko kanayon ka nga aglaladot. Masadsadutak nga rod, mami. Agpudno ka man. Anya ko matipudnok? No itibigbigat, agbakbakwar ka. Inton kwan, mangmangan ka itimangga. Apay ko manumang mga anak itimangga, mami. May salaang ti isungbat mo kanyak. Masikog ka. Wendo saan? Sungbat! Yaman ako na ikan ka, apok. Ha? Dakkel mat gayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka de, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di liwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayam. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ulilan a demang ni Renz. Ket gapo tas an makabayan iti abang, akwarto nga babangan na. Pinapanaw nga rod dayto iti landlady na. Kabayatan na, gapo iti kanayo na panagkuykuyog da Nancy kan Edward. Nadlaw ni Aurora, nga aginaw ti anak na. Iti matsyudad, nakita ni Renz ti lakay ana ipagalis, ket tinulungan na. Tinulungan na nga rod ti lakay, aging ga iti balay na. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas na napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman ako na apok. Dakkel mat gayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di dito'y. Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka de, tadapay bag mo. Ken nasino dagiti dadakkel mo. Lolo, ulila ako na damang. Pinapanaw nakti kaserak, tawan pagbayad ko. Apaya di mo binayadan ti abang mo ngay. Awan pa'y ngamin trabaho, lolo, tagad adalak. Pagad-adalam ngay. Iti public school, iti igid ti syudad, lolo. Sapay ang turposak ko ma, iti daytoy apa nagtuturpos. Imbag tawan klase ita, ta Sabado. Domingo inton bigat, ken holiday pa inton Lunes. Isungawan klase. Saan ka di apod no ti imbagak, apakaalaan iti sikog ti kuyog-kuyog? Nagkarimot ni Edward, adinak baybayan, mami. Kasta dagiti lalaki. Ikari na amin alangit kan Gloria, ngam inton naalanan ti kay kayat na, saan mon anam namaan, danga. Saan akasta ni Edward, mami? Day tati kunam, ngam pupuutom to ibagak. Inumob to tilwam, gapo iti kinasukir mo. Ubing kayo pay, saan arumbang ti inaramid yo? Ay, ayatan nak ni Edward. Kasta akmat kan kuana. Saan kami tung agbabawi, mami? Kasta pa'y ti kunam ita. Ngam kita man no anyan to ti masakbayan yo.
Mabalin ka day, saan ka pumanaw dito'y balay? Kaya't yung agyanak dito'y balay mo, lolo. Uray agbalinak akatulong yo. Kaya't ko, basta dalakit di pagyanak. Nula ka tanasingpet ka. Ibilang ka nga apok. Ha? Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Ikarik, agbalinak anasingpet. Masapol nga agturpos ka. Pensyonado ak abalikbayan. Sa akong timang paadalkan ka, nulakad tanasingpet ka akunak. Ikarik, lolo. Asikasun kayo, akas pudno nga apong ko. Kasta akmet. Sapay ko matag kinawatan ta ka na yun. Ala, ituloy mo ti panagadal mo. Sa nabalay, taas idaglaang dito iti pagadalam. Un lolo, kat agjaging ak abinigat kan minalam amapan iti eskwelaan. Renz, Present, ma'am. kunak no absent ka. Awan ka ngamin idi biyernes. Kumusta kan? Pimanaw ka kanumutin ijay sigot apagab-abangam. Nagbiro ka lang iti pagyanan, ma'am. Di nakbinaybayan ti apo. Good for you. Kunak lakit din nupod no adi ka nagadal. Ha? Ay, saan ang mabalin asaan ko nga ituloy ti panagadal ko, ma'am? Ata sayang. May isa ka pa'y kadagiti maikan iti pamadayaw inton graduation nyo. Sapay ko, ma'am. Saan nga imposible dayta? Tamaikari ka ang maikan iti pamadayaw. Adamat ni Gabat. Nagturugan na nga ta iti manong nga aldaw nga awan klase tayo. Adda pa'y nagiti gamit na iti sirok ti balay mi. Adda saan naan naala ang gamit na ko na? Wen, adda di na naala. Taawan siguro pangilinungan na. Taagtudo nga min idi. Sa dino nga ta tinagkamangan na. Saan ka di? Ngawan ti kabagyan na ditoy? Day damat ti amok. Saan nga ta nga adda nagtakawan na itikinan na iti sumagmamano nga aldaw? Ay, Saan namot siguro ang maarami dayta? Taori marigrigan. Awan mat na damdamag ko at tinakawan na. Nakita ka dimsag iti jeep itay bigat. Kunak no saanin nga umay dito'y pagadalan. Ngam imay mat. oray siyak. Jack ni namna mga umaypay agadal. Nagpakpakaasi nga agyan ko maijay balay. Aging ga iti agturupos. Apay adi yung pinatgan. Saan nga min anak kabayad iti abang na? Iso asaan mi apinatgan? Una, alangan na pagyanin nyo iti balayo alibre. Ni Renz, tinakatugaw iti sementado at tugaw. Asit gantaman ta pagsasawak. Intaman kit disutilin. Nanya ti kunana. Imbag tasaan ka anak ko teran akas lanayaw awan abilit. Natibker ka mata bro. Ti kunami kat di da kan makita. Mas daaw kami. Kay di nag-roll call ni ma'am. Present ka met. Nalipatan niyo ka din. Nga ore adda Lucifer apagragsakan na timang dadaal. At dalat tamot anghel amang salsalwad. Anya ti kat mo asawan. Kadag iti addaan iti panakaawat. Nalakalaang nga awatan dati imbagak. Malaksid, no ti tao kat awanan panakaawat, di na maawatan. Edward, pumanaw taman laangan. Mabitlaang. Damag ko, kat adda bunga ti ayan-ayat yo. Congratulations kada kayo adwa. Nakaamuan na nga tanga ginawak. Chismoso mat day jay alalaki. Di tala ko man imas asidag itay. Anya ko ma. Nabainan ka kadi? Itimbaga day jay agabat? Napasagid anak itimbaga na. Ani Lucifer, kat pagragsakan na timang dadaal. Sino nga tama ti bagbaga ng anghel?
At dangatan ang tulong ken kuana, ngayon bilang na nga anghel. Dayta nga rudmat ti pampanunutek. Adda nga tanang tulong kan kuana. Saan na day tatimang dadali timod ta? Total, nalpasan ang nag-roll call ni ma'am. Intakit di agpaspasyar. Nagkating classes ka di manan dagiti dua? Da Edward ken Nancy? Adadamot itay, ma'am. Imbaga dagiti daddo maaman nursuro. Akanayon da kanong awan iti klase da. Alanganin dagiti nga agmarcha inton pa nagtuturpos. Saan da makagraduar, ma'am? Dayta ti pudno. Aduuna yung tilangan da. Nababapay tinaala da kadagiti eksamyo. Ay, delikado nga ron no kasta, ma'am. Remy, pakibagaman kadagiti dadakkel da Nancy. Taumay da makisarita dito ipagadalan. Ipakitak dagiti test paper da. Ken ti ado amarka ti absence da. Wen, ma'am. Dumanon ka dagiti dadakkel dati paayabyo. Nakaumay ka ba't basang? Di mon samot ka dwa ni Nancy. Kunak panood da dito'y, nana. Awan da iji pagadalan. Papaayaban da kayo ni ma'am iji pagadalan, nana. Ay, kasta ka di basang. Abangan no maipapan iti graduation ti pagsaritaan mi iti maestrayo. Ha? Siguro, nana. May papaniti graduation. Ay, makagraduar matlaangan ti anak ko. Uray adapal paliwawang na. Mapan kayo kadi ita, nana? Awan basang. Kat agyaman ak iti panangidanon mo. Sorry, miss. Agdardaras kamot namin. Nagdinong partakat nga rodan. Adan? Ay, Ha? anya kadi itayan tinagan mo? Adan adagos tinalagip ko. Luadan ti amom anagan ko. Oh, di iso. Malagip ko. Rens gayam. Ni, notebooks mo dagitay gam mo. Pagad-adalam ka di. Iti public school, iti igit ti syudad. Mga nainton agturpos ka. Dito'y kanton sentro nga agadal. Taawan universidad ija ayan nyo. Saan ko pa'y nga mo? Saan mi pa'y nagsaritaan ka ni Lolo? Di maipapaniti pa nagkulehyo. Kasta ka di. Sige mga numala daw ako. Bye. Bye, Eva. Mami, kwarta man. Sumadakak ija pagadalan. Imbabain si ka, Nancy. Pinayaban da kiti pagadalan nyo. Kunak no makaturpos ka, ngam saan mo't gayam. Nangibaga saan na ka makaturpos, mami? Sa bali ti inarami dyo iti dayjay nga Edward. Saan nga iti pagadalan ti pagpapanan nyo? Sa dino ti kanayon nyo apapanan, ha? Sumbatan nak! Sorry, mami. Maisubli ka di day tasorim tinasayang apanawan. Agturpos ka kuman, ngam sa bali ti inaramid mo, tanagam ampang kamat. Pudno ka di asana ka makaturpos, mami? Day tabagim ti pagdamagam. Hay, sayang at talaga. Da kayo ti kaduak nga agmarcha inton graduation. Kanda kayo mutan ti mangisabit iti award ko, Lolo. Anya, adda award mo, apo? Lolo, siyak ti nakagunod iti umuna pamadayaw. Ay no kasta. Kontakak ti gayem ko iti maysa nga universidad di jay syudad. Taalaan na kan amay sa nga iskolar na. Ha? Pagtuloyin dak iti universidad, Lolo? Di mo ka di kayat. Urayan niya kurso ti kayat mo, tanasaririt ka mo. Iskolar kan, tasika ti kalaingan iti panagturpusyo. Agyaman ak unay kada kayo, Lolo. Da kayo ti anghel nga inted ti apo, amang salwad kanyak. Saan ko nga aramiden daytoy, no saan ka nasingpet, apok. Maragsakan mo dagiti anak ko. Itimbagak nga dakad kadwa ka nasingpet, abaro. Ha? Ayan da ka di, Lolo. At daday di Amerika. Nagawid ak dito'y Pilipinas,
tanalamin unay ijay no winter. Jak pulos makarwar. Sumaki tirayumak. Kasano da ito yan? Agpada taasaan ang makagradwar. Sigang tumat ngamin. Oh, apay pabasulan nak. Kanayon nak ngamin nga awisan arumwar nga agpasyar. Kaya't mo mat. Saan ka mata pinilit na napan nagpaspasyar? Jakmat kayat ti agulit inton umay apa nagsasarat. Uray sak mata. Jakmat kaya ti agulit. Imbaga ni mami, ngayon ka kano agbirok iti trabahom apang biyag mo kada kami no aganakak. Ay, dandan ni madlawan ti tiyan ko. Nakaformal ka mat ita, Eva. Eva na Eva, tanakabistida ka. Nagpintas kan? Graduation mi ngamin ita. Kaya't mo ti umaiji pagadalan mi? Ah, madama mo ti panagsagana mi. Tag-graduation mi inton bigat. Masapol ang mapanak iti pagadalan ita. Kablawan ka langan. Congratulations. Ken, happy graduation, Eva. Agyaman nak. Kablaawan ka mat akas iti panang kablaaw mo kanya. Sapay ko ma. Tamay may nga universidad ti pagadalan ta. Makitan to no agranatan to pay. Inton bigatan ti graduation ko, lolo. At di pa'y santa nagatang gamit mo, apo? At daaminan, lolo. Ket agyaman na kada kayo Intangarod lukatan, tinakarikab agarahe. Tapunasan ti kotse, taisot aramaten ta, ha? Ha? Kunak man no kotsi ti anak yu dayjay. Amuyo ti agmaneho, lolo. Wan kutsik dayjay. Yamusan kung aramaten, ta si daglang mati papapanak. Ang gapo, tamapantay jay pagadalan yo. Aramaten tanti kotse. Lolo, isuro naktuman nga agmaneho. Namukmat. Sayang. Agturpos ta kumamot ita. No saan ta nagbalog. Wan nga rod. Sayang nga talaga. Ita, umapapal ta kadag iti agturpos sa kadalan ta. Wen nga rod Ne, adda sumungad a kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimot gabat dayjay. Naka-formal attire ti loko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di liwayan na denggen. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agiaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan unay ni Renz. Idi imbaga ni Samuel, ngagyan iti balay na, kan ituloy na nga agadal. Kabayatan na, naamuan ni Aurora ti panagdadagsan ni Nancy nga anak na. Ad-adda ti panakasurun na. Idi imbaga ti manursuro, asaan ang makaturpos da Nancy kan Edward. Idi madanon ti graduation. Masayangan launay da Edward kan Nancy. Tasaan da akaraman, kadagiti agturpos. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ada sumunga na kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Ha? Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimot gabat dayjay. Kan naka-formal attire ti loko. Isu ka no ti valedictorian day ta agabat. Sino nga ta tilakay?
Ken apay akadwanan ni Renz. Napandan iti parking lot. Madamdama, mangrugin ti graduation. Ay, sayang nga talaga. Maawat da ti diploma da. Idinto tawan diploma ta. Wen nga rod. Ay, apay nga umapalakmatan kadagiti kaadalan ta. Uray siya nga rod. Maudya talaga ti babawi. Ay kablawan ka, apok. Nakaturpos ka mutlaangan. Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Noawan kayo. Jack amo no anyan tinagbanagak. Sa anak siguro ang nakaturpos. No di tinulungan iti dayding aldaw. Di ta ko managamam mo. Mamati ak. Ngayon turong nak ni Apo itinasaya at tao. Katda kayo dayta, lolo. Gapo iti kinasingpet mo nga umpeng. No saan ka nasingpet? Pinapanaw ka kuman iti balay ko. Uray da kayo mat, lolo. Nasingpat kayo mat. Mala, mapantangaro din iti restaurant. Selebraran ta ti panagturpos mo. Adon tinakaawid, ngam adda ka pala dito pagadalan. Adala namin or-orayak, ma'am. Ma'am, kasapulan ka di nga agulit danan si Ken Edward? No kumain complete dalaang, mabalin ang maaladan to ti diploma da. No, makumpleto dati kurang da, ngam saan mat? Tika ato ka di tilangan da ti daduma ang makagapo, ma'am? Saan lang aday ta? Nababaamin dagiti grado da. Naikanda iti gundaway amang ipangato. Ngam jay mat agpaliwawang tinararamid da. Sayang ang arot, ma'am. Talaga asayang. Uray saan da unay analaing no inggagaid da kumamat. Maikanda ko maiti konsiderasyon. Ngam saan mat? Nakitak idaadwa iji batog ti balay da ako mitkita diti pagadalan. Mabalin ang masayangan da ah. Ta saan da ang nakaturpos. Itatasan kayo pa'y asumrek iti universidad. Agsursuro kang agmaneho. Tapno sikan ti mangimaneho iti lugan no adda papananta. Lolo, interesado akmot ang makasursurong agmaneho. Nalakalaeng nga sursuruan ti agmaneho. No lagay ta interesado ka. Interesado ak launay, lolo. Inta ka din? Inta pa'y mangala iti student permit mo Apaman amamuam ti agmaneho. Maaramat mo ti may sakotse. Ha? Di ka din abungan ako ti garahe, lolo? Kotse ti may nga anak ko dayjay. Pinanawan na iti napanidya Amerika. Ipaaramat yu kanyak, lolo? Una, basta an nadam. Tapno adaramatan ti anak ko into nagbakasyon. Nick, siga mo ti masabat ko, Eva. Naka-enroll ka din iti universidad? Saan pa'y? Sika, naka-enroll ka din? Saan pa? Inton Lunes pa iti ipapan ko. Inton Lunes mat nga rod ti ipapan ko. Tapno agkuyog ta. O sige, aginuray taro dito iti oras ti alas 7 inton Lunes. Adayaw ka dito pagaw-awidam? Saan mo tunay nga dayo? Dito'y lang ti ayan ti dalan nga agturong iji balay mi. Uy, Nancy, adda ka ba dito palengke? Ay, dakalan ti tiyan mo Sanan ang mailamang. Wen, adaw may kugatangan. Nagapo ak iji ospital. Apay, asino ti adda iji ospital? Napanak nagpa-prenatal check-up. Apay, adi mo kadwa ni Edward anapan nagpa-check up. Day tangaro ti pakasurunak. Manipod dakkalan ti tiyan ko. Di nakon kadkaduan ang magmagna. Makapasurun. Apay, kumati nakakadwaan. Idi saan pa'y adakkel ti tiyan ko. Kanayon nakakadwaan nga agpasyar. Ngam itantadakkel. Di nakon kayat akakuyog.
Ay, unay katikas ta klase ti lalaki. Irresponsable, Kinagpay suna. Masursurunak kan kwa na. Gapo iti aramid na. Renz! Hoy, aginroll ka kadimot? Ay, ada kadwa na nagpintas sa babae. Wan, Remy. Aginroll ka kadimot dito nga universidad? Wan, aginroll akmat. Uy, asino ta kadwam? Isugayam na Eva. Eva, ni Remy. Sigud ka adalak iti high school. Hi, nice meeting you. Likewise, Miss Eva. Ay, Eva langan. Formal unay no, adapay la miss na. Anya ka diti course mo? Education. Ay, saan tayo nga ron ngagpada iti department? Ijay kami sciences ka ni Renz. Ay, imbag man tagadwa kayo? Awan pa'y makita kakadwak ita. Ngamin, ita lang nga umayak dito eh. Nancy, amom ka na panak ija universidad? Kat nakita ijay ni Renz? Amang ano nag-apply kas janitor ijay? Tapno adda aramatan na. Saan? Ada kadwa na. Dinamag ko, nag-enroll kat wan ka no. Adda nga tamang tultulong kan kwa na. Ang pangalan na kumamat iti pagadal na. Sigurado nga scholar day jay. Ta valedictorian kat nga rod. Sa bagay. Ay, sayang. Nakaturpusak kumamat. Tapno agenrolak mat iti kolehiyo. Sayang. Inununam to matinakirelasyon. Itala ang ama amiris ko. Jakmat kaya ti agulit nga agadal. Kan may sa, inton aganak ka, kapilitan nga awiram ti anak mo. Kasano ka nga maka-eskwela? Apay ngayon may ka ditoy. Agpaiso ka di. Nga adda sa bali akakuy-kuyog mo. Iso addi kan umay ijabalay. Apay ko ma. No adda sa bali akakuy-kuyog ko. Apay asan asyak ti awisam. Siyak kumati kakuyog mo ngagpasyal. Kita mamatay tayo tsuram. Kaslad da tambor asal sarunwam. Awanan ka itibain. Gaputa masikuga kon. Di na kon kayat akaduwang agpasyal. Apay ngamin ngayon palubos mo nagsikog ka. Saan kumapay? Makapasuron ka talaga. Agan na kaktulang Makitam. Oh. Anya ako mati makitak no aganak ka? Ti anak ta. Si kanto ti agaw awir. Apay nagsangsangit ka, simbang pa. Kagurag-kurak na dyan lalaki. At dakit din sa bali ang kadwa ng agpaspasyal. Dayjay ka diti ko nam amangay ayatken ka. Kunak no saan nga agbalbali, mami. No dimngeg ka kumaidi iti pamagbagak. Awan day taas ang sangitam ita. Adda ka kumaita ijay universidad. Diyak ngamin ni namnama akas to ti pagbanagan ti amin. Amom itan, nga inumob ti luam, gapoy tinasapa pandaki relasyon mo. Ano sa? Taday ta ti kinayat mo. Lolo, ikatak ti abong ti kamam. Kan alaak mo tanti ulasyo taglabaak. Nalpas mo ka din, jar aramidem a report mo, apo. Un lolo, isung aglaba akon. Tapno nadalos ti ulas kan abong ti kama. Uray awan ti babae dito'y balay. Awan maurno nga murang. Narigrigat ti aglaban no maurnong, lolo. Saan ka nagkamalian ang alakan ka dito'y balay ko? Isung agyaman ako na imot kada kayo, lolo. Ita, sumagmamanulangan atawan. May sakto na professional. Ngam no saan ka anak saririt? Saan ka mo ta makaturpos? Ngam no awan mo ti dakkel atulong yu kanyak. Diyak ko mamaragpat ti arapaak ko, lolo. Mami, nagsakit ti tiyan ko. Aga na kaksan.
Awagam ni Edward. Tapno da kadwata mapan iti ospital. Da kayon ti mga wag. Alangin niyo ti cellphone ko, Mami. Ay, daytoy ka tayo kunakod. Ayan tayo cellphone mo. Di talamisaan, Mami. Saan aga po iti kinasukir yung saan kumakas to iti mapaspasama kita. Ay, oo na yan, ay ah. Hello? Apay ngayon mawag ka katrabin. Makaturturog ka pa lang. Naimas ti tuturugam dita, idito tagsaksakit ti tiyan di anak ko. Ha? Aganakan, rumwaran ti putot mo. Gasta ka di. Kat, ayan nyo ita, mami. Ada kami diti balay. Mangala ka itilugan, taiyag mo ditoy. Pangiluganan ta ka ni Nancy. Sapay awan kwartak. Awan pa'y matrabaho. Nga, just kay ka lalaki. Irresponsable. Makamukamot abang iremedyo na. At dala mapasama kiti anak ko. Idarum ka. Sige, mami. Urayan dak dita. Mangkita kitilugan nga ramatin tayo. Bye. Ay, just kinayjay nga ama ti anak mo. Amo na tinagputot, gamdi na amo nga isaganaan o rumwarod ti imputot na. Inutil! Saan kayo na sumanao, Mami? Tanagsakit ti tiyan ko. Kasano? Kat inutil di awanan bain? Awan ka no kwartala? Hay! Makapasuron! Umay ka di, Mami. Imbagak amang iremedyo itilugan, taumay ditoy. Amangan no saan nga umay. Padasan na! Imbagak ano saan nga umay? Idarom ko, gapoy, tinaramid na ka. Urayan tangarod ang haginggay ti madamdama. Ngawan palaang mangalatan iti sa bali alugan. Nagsagita talaga ti tiyan ko. Kanya pa'y ngay, no di kasta. Kasapulan asyak ti rumwar nga biro kiti pagluganan. Ay, just kinay dya lalaki. Agputot lang ti paglaygan na. Dito'y kapay ka no labor room. Tasaan pa'y arumwar na ita anak mo. Adalay nakgatangan. Sige, Mami. Nagsakit na talaga. Amok lang kumakastoy. Diyak ko maimanugot iti ibagbagam ide. Just kika, Edward. Apay, adjust kayak. Di ka mat pinilit. Nagayatan tamat adwa. Ilutam ti sakak. Ilupok ti tiyan ko. Ay, diyak amo no ayan tinasakit. Diyak mo matilutat. Anyaya ti pailot mo. Kompormiditan ti ilutam Takas lang na sakit amin na pasit ti bagi kiti panagregnak. Matayag sa. Diyak mat mapagigiddan nga ilutan amin nga bagbagam. Inton kwan, ko sa ikaditan. Di nagpay matulungan iti nasakit ko. Just kika. Just kila aminan. Ilutan ka lang arudan. Saan mat nga ilot ti araramidam? Pagpagkalman. Da kayong magnanan. Apay kaslada parikot yun. Ay, adala napan ko kinatang di tabutika. Adaninan si di ospital. Marigatan nga aganak. Idi pa'y rabi nga impanmingam saan pa'y anaganak aging ita. Umayak mat nga rodana. Awan klasik ita. Tada ka nung meeting ti professor ni. Sige, intaman nga rudbasang. Ada ka din ni Edward ijay, nana? Wen, ada ijay. Iso ti inawagak ang mga alay tilugan. No, iti pa'y rabi ingayin panyo. Medyo nabayag nga rod, nana. Ay, wen nga rod. Idi kinita ti doktor. Saan pa'y mat ka no arumbor ti ubing? Iso nga dapay lang ijay labor room aging gaita. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan ni Jay delivery room. Marigatan unay. Takkel sa kanong amin ti ubing. Ha? Amangan mo't no masies. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di liwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ulila, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idinadanon ti graduation da Renz. Inaramat dati kotse ni Samuel, anapan iti pagadalan. Nakita idadanan si kan Edward, kat umapal dagitoy, tas anda akaraman kadagiti agturpos. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Nagrarana ijay Universidad da Renz, Eva, kan Remy, tapno agintrol. Iti sabali abangir, nadanon ti panaganak ni Nancy, impanda nga ruday to'y iti ospital. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan iti delivery room. Marigatan unay. Takkel sa kanong amin ti ubing. Ang mga numasies. Awan ngamin ehersisyo na. Kanayon ang nakaidawan no nakatugaw. Kung akakanayon ang magnang masadot mat. Aguray tayo latta di tiruar ti delivery room, nana. Anya pa yung ay no di kasta. Ubing pa'y unay ti gayam ko. Ngamadanton anak na. Isapay ko mga rod ta makaanakan. Madanaganak pa yun. Aday tanti doktor. Doktor, nakaanak ka din di anak ko. Ipanda iti operating room, misis. O sige, panawan kayo pa. Ayan gayam ti ama ti ubing tagpirma. Adda kayo dito yung universidad, ma'am? Adala ginagarak ditoy. Dito'y kagayam nga agad-adan. Kat kumusta mat ti panagadal mo? Nasayat mat, ma'am. Anya ka di akurso ti inalam. Kina doktor, ma'am. Wow! Talaga? Sika lang ti estudyante ka na nga na iti kinadoktor. Awan pa'y nagturpos nga estudyante iti kas na akurso manipod pa idi. Sapay ko ma, tagbaligi ak, ma'am. Namnamaag ngagbaligi ka. Tamok anaanos ka nalaing ka nga estudyante. Agyaman ak iti day ta pa nagtalak, ma'am. Adain luar da anak kumutan. Asino nga taday jay? Surutot man tadamagak na sino day chay. Excuse me, sino ka di day ta pasyente? De la Cruz, mama. Agyaman nak. Ay, punaklakit din o asino na. Nakiktutak pa'y. Kung naglakit din no asino itayo. Oray siyak na rod. Ay, nagbayag matan nga aganak ti anak ko. Apay nga awan dito ni Remy. Kastoy nga oras na makitkitak dito eh. Ngag pay so. Apay nga wan pay. Dito iti pagurayan na iti sumaruno a subject na. Ang awan pay. Saan nga ta nagsakit? Wano? Adda na pasama kan kwa na. Padasak nga awagan, no ayan na. O sige, tapno maamuan ta no apay. O sige, mabit lang Ala ti cellphone ko iti bag ko. Mas daawak. Itala ang awan dito eh. Sigud mat nga adda dito iti kastoy nga oras. Hello, Renz. Nakaawag ka mat? Ayan mo ka di. Ada klase mita. Awan ka pay. Adag dito ospital. Ospital? Ano ka? Apay nga adda ka dito ospital. Ni Nancy. Adda dito ospital taganak nga marigatan. Impandan iti operating room. Kasta ka di. Kaasimat nga rod Madalagan kami kanina na Aurora. Saan kayo unay ngagdandanag? Ikararag ko. A safety ti operation. Agyaman ak Renz. Sapay ko ma. Tamalpasan ti operasyon. Sino a Renz di kinasaritam? Ni Renz Agaba. Apay nga
Awagan nyo iti gabat, nana. Kat numada mga agad-adal iti universidad. Agad-adal? Sino ti pagpapaadal kan kwa na? Di na pa'y mabayadan ti abang ti kwarto na idi kanyak. Adan sa lakay amang tultulong kan kuana. Sa may nga scholar. Libre ti tuition na. Nakaamuam nga damang tultulong kan kwa na. May lakay, idi nagturpos kami, nana. Nakakutsyeda ka niya, Renz. Anya, nagturpos ni Renz? Ito laang anaamuak dayta. Isupay nga ro di valedictorian, nana. Dalaang Nancy kan Edward, ti saan ang nagturpos, idi. Amumong ti agmaneho, apok. Insamiram ti nagadal ken nagsursuro ang nagmaneho. Utang ko amin kada kayo tinasaya at amapaspasamak iti biyag ko, lolo. Nuanyaman ti rigat ang napadasam iti napalabas, saan itan, apok. Inasikaso na ka na imbag, isuasan ka mo't abaybayan. No inasikaso kayo man, dayta kat gapo iti panagayat ko kada kayo. Taimbilang nak, apod nung apo ko yo, lolo. Mamati ka kadi, at mairurumen kat saan abaybayan ti apo. Lolo, dayta ngamin ti kanayon nga ibaga kanyak day dinanang. Madi ka no, timanglo ko iti pada tao. Ala, ituloy mo ti kasta kababalin mo. Tapno kanayon na kamet atarabayan ti apo. Lolo, agtong palak iti amin nga ibalakad yu kanyak. Ay, imbaglakit din ta nakalasatan dagiti agina. Lalaki ti anak mi. Naglukmeg. Iso ang narigatan ni Nancy. Itataadan anak yo. Masapul nga agawid ka ni Jabalay. Tapno maasikaso mo't ni Nancy kan ti anak yo. Kaya't siya makiawid na kanya balayo, nana? Saan aga po taawatan ka akas manugang no di kat asikasuam ida nga agina. Uwa nana. Yawag ko jay balay mi, tapno amuda. Itatadan pamilyam. Masapul nga agbiro kamutan iti trabaho mo. Tadan mang namnamakan ka. Uwa nana. Apa man na makatanggad ni Nancy. Inakagbirok iti trabaho. Narigat ti agbiro iti trabaho. Taubing kapay. Kandi kapay nakaturpos iti high school. Ay, day tangamin kat. Taapurado kayo unay. Apay anak karupangat ka dita. Naglaing asumaw ni mamim. Adak lang aro din dito eh. Tila may bagbagana pa'y. Anong samon? Talaga kasi ni mami. Ibaga na nga ubing tapay ka nung amin. Amang ano ito nadda ako ni Jibalayo. Pati si Kamat, sumanaw. Adda nga ta sumanao, no husto ti aramid mo. Saan mo't nga ta? Narigat samot ti makikabalay kini mamim. Bagayam latan Agtong palkalatan no anya ti bagana. Ngamno jak makanos. Agawidak. Panawan na kami iti anak ta. No kayat mo. Sumurot kayo kanyak. Kasanon, no di kamot agkatunusan kadagiti dadakkel mo. Abdala ko mapagyanan ta. Gawan ti makibibiyang. Kasano, kat agpada nga awan trabaho ta. Narigat agbirok iti trabaho. Kasano tayo nga agbyag? Masapul mat nga adda agaw awer. Itatada tayo dito'y balay. Asikasuam ni Nancy. Tada pa ka kumikumak. Saan nyo nga ipatudon amin kanyak? Wala na. Adda ka di papanan nyo, mami? Awan, gamdyak kaya't asyak ti pang namnamaan nyo. Kunak ngamin idi nga agadal kayo pa'y. Ita, adan anak yo. Ngamawan mo't iso amin yo. Uray daya perla ko mati ubing. Di kayo pa'y makagatang. Agawid akbiit. Taynak mangibaga ka dagiti dadakkel ko iti paggatang iti diaper, nana. Abang ano iti ipapanaw mo ket di ka nagsumli. Agsubliak. Barang adda maited na kanya akwarta. Idi pa'y kumamasikog insagana amon ti panaganak na. Anya ngay ita.
Maawatam ka diitan, no apay nga imbagak idi nga agadal kapay nga umuna, sakbay nga aggarangganjang ka. When, Mami, pakawanan na ko, ma. Anya pa'y ti maaramidak kat nalpasan. Saanan amay babawi. Ngamsyak ita ti agparikot kadagiti masapsapulyo. Ay, just kikit di. Bayan niyo, Mami. Tagsapulak to iti trabaho. Agsapol kay ti trabaho? Kasano ta anak mo? Ibolos mo latan di ta kwarto. Kasano ang makadede? Pasensya kayon, Mami. Barang adamadiskitar ni Edward a kwarta. Day takot. Saan nyo ang napanunot dagita abanag? Sakbay ang nagsagmak kayo. Ada ka maggayaman, Edward. Ada ka din na diskitar mo? Ang damat basit. Inggatang ko na iti ado adaya par. Taigaburo ko man kini mamim. Pasensya mo ni Mami, Edward. Nasakit lang tinakam na. Ta saan taan nakaturpos. Sa maysa, makikabkab balay talaang. Makapasakit mat ngamin ti panagsasaw ti inam. Bagayan talatan. Tapno saan nga ad-adda asumanao. Kastoy gaan ti rigat ti makikabalay. No amok la ko maakastoy. Aganos ta, tagpada ta nagsukir. Umapal ni Mami, tagad-adal ni Remy. Ken, ada pa'y nadamag na amay sa. Anya day ta nadamag na. Ningamin gabat. Naku na ni Remy nga agad-adal kanumat iti universidad apagad-adalan na. Anya? Pangalaan na ngay kumay ti pagadal na. Valedictorian jay tao. Iso asaan nga agbayad iti tuition na. Sublatan man mat ni baby. Nabanuga ka mangisalsalakan ko ana. Apay ngamin nga isalam. Idi sumlatan. Agsardeng to no mabanog nga agsangsangit. Agurigur. Sublatan mat Tay-tay pay lang agururok ka. Nabanugak nga rod anapan nagbiro kay ti trabaho. Inaktumanan intong bigat. Makapasuron ka mat. Dinak pa'y amo at tulungan iti rigat ko. Nalakaayat ti kanayon ang mapuyat nga gisala iti ubing. Imbagkan ka Tadda ka lang dito balay. Siyak ngay. Kanayon nakarumar. Pumanag na nga agbirbirok. Una yan tagastoy. Dapak ti babawi. No, apay ang nagsagmakakan ka. Nang nangruna kanya ka. Namukla kastoy. Adayumat nagsagmakakan ka. Makarengreng tangiwat mo. Among ka di nga idi na pa nagkijaayan da Nancy? Kanayon ti apada ka ni Edward? Apay ko mga agapada. Kat no nagsamit ti ayan ayat da idi. Di da pa'y mapanag-eskwela, tamapandag date. Gapo siguro iti rigat ti panagbiag da ita, Agpadadamot nga awang trabaho na. Narigat nga min ti agbirok iti trabaho. No di pa'y nakatopos iti oray high school laeng. Kimutong pa yun ni Nancy. Kaslabim makat ti langana. Agsipod, taadan responsibilidad na iti anak na. Samaysa, ti konsumisyon kat mangpakutong iti tao. Dandani akon agturpos iti kina-nurse. Ngamsi ka, saan pa'y? Takina doktor mo tinalam. Ikaguma ka na yunan dagiti units nga i-enroll ko. Tapno daras malpas. Agsamra, kada summer. Tapno saan unay ang mabayag. Diyay to pagtrabaho ng ospital ti pag-internam, No iso ti ibaga ti pagadala na papanak. Okay lat tamat. Ay na, adanton gayam ko a doktor. Sapay kuma tamatonoy ko day tang arapaap. Posible ang mapasama. Tanasaririt kan nagagat ka nga agadan. Nagngangato dagiti grado. Diyak pa'y lang malipatan. Ti panang papanaw da kanyak iti pagkaskasiraak. Tadyak makabayad iti abang ko. Ngam no maminsan, adadagiti pasama amang itundaken ka iti pagsaya atam. Sa bagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora. Saan kami nagkita ka ni Lolo Samuel?
Anya nga ta, no sarong karakdanan na Aurora. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di liwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas na si Saryan ni Nancy, tanarigatan nga ganak iti normal. Kapilitan mat anak yawid ni Edward DJ Balay da Nancy. Tapno da mga sikaso kadakwada nga gina. Saan agkatunusan da Edward, kanti na ni Nancy. Idi agangay, kanayon ti apa da Nancy kan Edward. Iti sabali abangir, agtultuloy mati panagadal da Renz, Eva kan Rene. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Amom, no maminsan, adadag iti pasamak amang itundakan ka iti pagsaya atam. Sa bagay, pudno day takunam. No di pinapanaw ni Nana Aurora, saan kami mata nagkita kan ni Lolo Samuel? Ay, anya nga ta? No inak ida pasyaran. Adakan ka, no kaya't mo apasyaran ti sigod anagyanam. Siguro, imbal lang dandag iti gamit ko anabati jay. Apay, napatag ka di dagiti bati mi jay? Dagiti gamit ko iti kusina kan ulas. Saan ko na sinubli tanakipag naedak moten kan ni Lolo Samuel. Mabalin mo matlat tama panalaan. No ada sentimental value na kan kadagi jay nga alikaman. Sana bale, dumtang to day tangal daw. Barang sanda pa nga imbelang Kasano itan res? No agturpos tayo, agtuloy ka pa'y. Naat nga tumati kurso nga inalam. Aggraduarak mo't ngam, pre-med lang. Ituloy ko manan, tapno na anay ti kinadoktor ko. Kasta ka di? Imbagak nga rod kan kwa na, nga ijay to pagtrabahwak nga ospital ti paginternan na. Tapno saan kami nga agin na dayo? Sa dino ka di nga ospital tinan na ma'am ang pagtrabahuan. Iti asidagmatlaan di ti pagadalan. Ada ka bagyak amang isarak kanya. Sigod nga staff iti dayjay nga ospital. Kaduan mat nga estudyante. Kat dito idan nga agintern. Depende nga min nga maminsan. No ado ti estudyante, ibaunda iti sabali nga ospital. Da kayo mati masabat ko ma'am. Good morning. Good morning. Dandani kayon samutan agturpos iha. Wan ma'am. Ngam ni Renz. Masapol nga agsuplila pa iti pagadalan. Tapno ituloy na ti kinadoktor. Bilibak met iti daydi akaadalan nyo. Kasla imposible nga agbalin a doktor. Wan nga rod ma'am. May sa kanayon da nga ibuli. Gapot ang marigrigat kan ulila. Ita, may santo a doktor. Kita man lang agpay sa tigasat ti tao. Nasingpet nga min ni Renz. Wan nga rod ma'am. May salaang ama bulbuli idi. Kan saan ama tagtagari. Ngam ita, maya tibiyag na. Ayun gayam, saan ka ka din anap-napan ijay ayanda Nancy? Saanin ma'am? Makumikumak ngamin ita, taumadan ti graduation mi. Ay, sayang matdagi jay adwa, ta saan da nagturpos. Ita, damag ko, kanayon da kano nga agapa. Wan nga rod ma'am. Simbang sangpot ka pa'y laang? Awan lang nga rod ti trabaho, nabartak ka pa'y? Awan pa'y sirbim? Nagbusingar manan ti Armalite. Awan ang kay tibain? Pumanaw ka langan, makauma ka! Di pumanaw. Inton kuan.
Umainak betlang ayaban, no at masapol mo. Awanan ti masapol ko kan ka. Banaw! Anya maninday ta? Idi bagbagaan kayo. Kunayo nga agpinpin na kayo unay. Mami, Ayan na ngay ita day nga ayat. Nagbalinan agubat. Agin-ginubat kayo latan. nimat ngamin Edward. Ay, salbag day nga ayat-ayat. Tanagbalinan agubat kunakmanan. Lolo, mangan kayon. Tamapanak iji ospital, numalpas kayo amangan. Ay, kasla awan ganas kun amangan, apok. Kalubak pa'y nga ron dito lamisaan, lolo. Nga masapul amangan kayo. Uray basit laang. Tapno saan kayo nga agsakit? Ala, mapan ka ni sa ospital apagin internam. Diyak kayat timapan. No saan kayo pa'y amangan, lolo? Nangan ka kadin na po? Una, tapno sa anak amala daw iji ospital, lolo. Nanganakon itinalpasak ang nagluto. Ala, mangan kayo matan. Bantayan kayo. Alaman langan. Kasta, lolo. Tapno kanayon kayo anataraki. Ngam no saan kayo amangan, ay kat kumapsot kayo, Ne, sika ka di ta masabat ko, Edward. Ne, sino kayo tayo? Nagpintas ka matan? Di na ka din mabigbig. Saan nga rod? Anghel ka kadi, ha? Ay, unay kat daytan, Edward. Kumusta gayam di anak yo? Si kamot gayam, Remy. Itultulod ni Nancy di pagadalan. At daniti daycare. Ay, nagbiitan ti panawan. Mm-mm. Daycare gaya man. Siyak, mangisurusuro akmatan. Ngam saan aditoy. Volunteer teacher pa ilang. Nagturpos ka, kas maestra? Katurturpos ko. No adan tuwayak. Mapahanak man iti balay da Nancy. Wala. Ingka pa siya rin di gayam mo. Kasla kanayon ngagbusingar nga armalite. Tingiwat na. Nancy, apay akas dyan matan tinagbanagan ni Edward. Bartak matan. No sana makasarak iti trabaho na. Ti barkada na ti kasinarak na. Mas dahawak iti nakita. Laklakayan matan iti itsura na. Nadulpot pa yan. Papakpakan laeng ako na ni Mami. Uray ko man no asikaswan na ti anak mi. Tapno siyak ti mapan agbirok iti trabaho. Anya ngay a trabaho ti Sir Cam. Uray servidora. Wano sales girl. Basta adam ako na trabaho. Adamot nga min anak mo ang makasapul kan ka. Saan ka di nga itultulod ni Mami no daduma? Rumbeng ka no asyak ti mangitulod. Jakmat mapilit, tayo na ko magtrabaho. Madipay ati sungbat na. Anya ka di ti sungbat na ako nam. No kano sa anak ngamin nga ampang, saan ko maakastoy tinagbanagak? Ay, nasakit la siguro tinakam na. Tanapa ay iti arapaap na para kan ka. Naggapo ka kadidita balay, basang. Wana na. Imay ko man sinarungkaran tigayim ko Kumusta ka ngay itabalasan ko? Mangisuro akmatan di tabangir a pagadalan nana. Ngam, volunteer pa ilaang Ay, imbagpaikan ka tabaistrakan. Ni Nancy, daychay, papakpakanda iti asawa na. Masurunak, kanayon da pa'y ngagapa. Ti panagayat da idi kat nagbalinan agubat. Ni nana mo. Una yun tagubat. Kastan sa ti aggaganat kan ayat. Kurang pa itinakam da. Iso ana uba da adagos iti tunggal maysa. Kablawan ka, Reds. Dandanin ti baligin. Agyaman ako unay kaniapo. Tanan anusak tinaunday apa nag-eskwela. Gapo iti anus kan gagat mo.
Naan-anay ton ti kinadoktor mo. Kasladyak pa'y lang mamati. Amaragpat ko daytoy akasasaad iti biyag. Imbag atada ni Lolo Samuel itibiyag mo. Pudnot ako na, Eva. Napatag-unay ni Lolo Samuel kanyak. Ket awanak ko maita, iti kastoy akasasaad. No saan agapukan kwa na. Si marungkar ka di dagiti anak na nga day ti sabali a pagilian. Wen, nakisauda pa'y kanyak Saan ko kanu abaybay anti amada? Ipauitan dakmat iti pang-allowance ko. Ay na, naggasat ka. Tanakatumpong ka itikas ka ni Lolo Samuel. Agtulak daman, sika, Edward. Anya ti pagtulagan ta. No ti panagkalay sa tikidawam. Saan kan nga agarapaap, tawan maaramat kunak manen. Amok nga awan kwartam. Tadi ka pa'y makagatang iti brief mo. Tagiwat mo, ada makangag. Amumot gayam tagbain. Ala, yung bagam nga roden, no anya di ko na mapagtulagan ta. Sikat agtagibalay. Tasyak tagbirok iti trabaho. Sales girl, wano waitress. Adakan ka dahita. Nemno sumangpat ka. Sakmat ti rumwar, tainak agpalpaliwa. Apay, rum warak ka di amapan agpalpaliwa, no sumangpat ka anapan nagbalog. Anya, ada ka din ang saraka matrabahom? Ada, tanapanak nga rod nagbirok. Siguro, sa bali ti sapsapulam, no ka agbirok iti trabaho. Taapay nga aging gaita, kat awan paylat trabahom. Anya kumangay ti sabali sa pulak. Diyak amukan ka Barkada siguro ating kasapsapulan. Saan at trabaho? At day ta ka manen. Agbusingar man ta armalet ang iwat mo. Panawan ka manlangan. Uray saan ka nagsubsubli? Makapawan kay tiganas. Inton sumangpat ka, nabartag ka manan. Kumusta tinapanam? Ada ka di matla na sarakab at trabaho. Servidora iti karinderya, mami. Imbaglaangan ngamti awan. Ano sama? Taisubot ti kay batugam. No kuman nag-eskwela ka ako nakmanan. Ni mami mat. Dayjay lakit din ti sangkaulit na. Husto ka din. Nalpasan. Saanan ang maibabawi? Apay, kasuron mo amang nagtimadi nga inaramid mo. Agbababawi ak lang arudan. No napasaktang mantirik nayo. Agkidawak iti pamakawan kada kayo, mami. Napakawan ka man, at dalata sakit amariknak iti kaunggak. Nang runa numakitkitak dagiti kaadalam, adi adal itan. Sumagmamanolaan nga aldaw, agturpuskan. Manulaan nga agpang, mabigbig-big kanton a doktor. Dr. Renz. Kablaawan ka. Si Kamat, nagsapa day tan akablaaw, Eva. Saan pa'y anadanon ti graduation? Kat madanon to Ngam, masapula siya ti kaunaan amang kablaaw kan ka. Naan-anay ti ragsak ko. Nupat gam tikid-kid dawakan ka. Saan ka di nagkaria? Asong batan ka apaman nga agturpos ka? Diyak kayat amadadaal ti arapaap mo. Iso nga imbagak nga urayan ta ti graduation mo. Namnamaak nga ruday ta, Eva. Dublen to ti ragsak ko, iti day tang aldaw. Namne, kita ama no ma-heart attack ka. Ha? Nubilang man kasta, basol mo no ma-heart attack ka. Ano niya? Ada basol ko? Ay, delikado nga no kasta. Dayto iti sidaan tayo talolo. Liklikan tapay lang ti karne. Tapno napiksa ti tumang yo, enton aggraduara kakas doktor. Manipod saan ka na nagluto iti karne. Pimigsa manen ti tumang ko. Uray ka nga tuwan nga intablado. Kabailak nga ulian. Da kayo manan ti kadwak nga agmarcha, lolo. Isu nga ing kagumaak, anat natang tilinutok asidaan ta. Maragsakan ako na apok.
Manipod adda ka akad kaduak. Sa anak unay anakarik na iti iliw. Nang runa pa'y kanyak lolo. Nagbibiyagak iti liday, idi awanak pa iti sidong yo. Ang amita, napalalo ti ragsak ko, lolo. Awal gaya mapok. Kunatay kayem ko nga staff iti ospital. Gagtrabaho kay jay, apaaman ang makaturpos ka. Daytat imbagada, lolo. Agabrod ka no ngamin tidaduma do Dr. Ijay. Ay, day tama, ti pagdaksan na numaminsan. No nalaingan dagiti do doktor dito'y Pinas, pumanaw dan, tamapanda nagtrabaho iti abroad. Kat dagiti agsursuro ti agbati. Nasakit man nga aklunan, ngam day ta tipudno. Kabraawan ka po. Naggraduar ka niti kinadoktor. Ay na, agyaman ako unay, lolo. Isagot ko kada kayo ti diploma. Nairuto na ti arakop mo Ah. ako. Ang mga nojak makaangas. Nairot ka din, lolo. Congratulations, future Dr. Renz. Thank you, Miss Eva. Sino ka di dahito napintas sa balasa nga po? Kaadalan kan gayem ko. Ang pinarigat na, lolo. Ha? Renz? Apay pinarigat na ka ako nam. Idi pa yung agar-aramak. Ngam di nakmatlasong bata ng lolo. Kung naklakit din wan niya itayan. Alan basang. Song bata mo ni Renz. Ha? Pati ni Lolo? Kaduam ang mangaram kanya? Song bata na kaminan. Taintay ije restaurant. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetayo italawas ang napuluan. Ulila. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.